Longkmie ki badan hapoh kynhun kabla tip kyrteng kum ke Iasnohlang Village Organization Umroi Madan haga khanyu trik leber aja arpoi klaimi ryntih na ke bynta Jingpynkhuid ki bynta ki jaboh palat hapoh ke Jingkieng Fly over ke badan ha Umiam ya gani ke program lai trelang ke dor bashnong Umroi Madan ya kabla kershan langru de ke senjuk kirang bashnong Umroi Umiam area ha ke bakiriu rang ba ki badan ha ke sngi ki kintup yu ba BJ kharshandi edc kari boy ke mukongsan nang ta ki weipat ki bakintup yu raja brahma BDO boy rembong block uba sen thaba chairman ke senjuk kirang bashnong uba PB seliang secretary lember kiwe kiriu rang ba kathan ya kani ke jingshim khia ban pungkhuid ya kate ka fly over ber ha ke juk ka pon na do lat umsaw shido orchid la pelong ru kum shibenta ke Rakhe ke Jingdap Shisnem jongkani ke village organization na kaliang kinongkran kentup yu kongsan kirang bashnong lember kiwe kila ke jero ikinoyalam jongkani ke village organization kibla shim khia ban pungkhuid ya kate ka jaka na ka benta ban wan rai ka khuid kusuba ha kate ka jaka Kasatanat sibon baga Iasnohlang VO Kashim yung ganit jam rengkat berkajing trelang jong kibor sarkar nanong ipi hagi babon ki kintihin benta istanat babon kini ki organization ni ki association ni ki shimti ipun kini ki jam claim dayo kanu kajing rap nani claim dayo kanu ko support na kini terat sarkar beper te kaba ke sarkar kali apat kalong ba ai yang kata ke hand holding ai yang kata support na kabenta ini ki organization ki jomi te ngasno pemen kerpang ya ke village organization bapa kunju ini ki self help group ki badon hapoh jom kene ka VO namar ba hakijing sotho jomi hi dapat ya kene ke program kabangi pa ka NRLM ka National Rural Livelihood Mission kapag kentir ki self help groups kapag kentir ki VOs anong ipihi kababuni kibabun kibrihi ki persyang bagi penyesno yang kini group tang bagi kam ban penroy nadi bagi pentil yang kayo tempat jom ini self help group members ada yang anong ipihi ada kekempi ke pemerintah kamtam nadu Shisnem beladap hakabangi UI kat no kani kejingpang COVID-19 kani ke kelam COVID-19 telah kita yang kepetai setelah kepetai ni baru kawin pada kunju ikini kishnong di badan ha kini Greenwood district kunju te kapelong ikini ki village organization ban shimpi nadi ban shim ikini kesinja ban penghuid om ya kishnong ka thaw joki kani ban penghuid ya kini ki public places dan ki public property